Bien, primera Tesalonicenses 5, 2, 3, 8 meses. Para allá tenemos kahena pepo petuhana Jesucristo que se ve pasiones. Para patota apo hana evesi. Hemate paciente. Para que ne pena que tu hosina me rabi ba pata sahota apa hantuna hanasi. Para que ne hemata paciente que petuhana Jesús. Para mata que hivi humai sani. Dahita na kun hawa ba kahena khanipan. Dahita hivi khaniwai si hinwana haitsane. Para pai batat hemata to pi paciencia Dios apa pehme kowonsi. Evis per vive neja tiba apya budai tipa enfermedad. Veri matu ha kunci pi enfermedad tiba bidai. Neja ta kuen bitsane Dios apehme kunci pebe kur ke pekani ba pa kuen. Pa kuen petirba pena kohisiba itsavi haino dosi. Pena kweto bebe con la neja ti kuen bebe con la bihawa. Ba pa bihai ba pin itsane Dios apehme kowonsi. Heba, nehani bebe di mapa enfermedad sa kuba. Dios pehme kawunsi pena hot kun sai neha to kapatiba. Dios kina pehme kawunsi pamone pebe di bines sab kapatiba. Bebe dai. Ne jet bar ku ahna ya hutiensi. Neha to ba khai Dios pehiti jet ne hutiensi ahna. Hutien khana to ba enfermedad kumari de paciente abitan. Jet kai ni Dios ya butan ho. Jet na ya hutiensi. Ban hon jet na. Yang tengah pernah, ayat sama 2020 ayat sama. Sekarang ayat sih.